Apex News, India, Northeast. Blay Pibero, Kanegade Apex News India, Kikubor and Puli di Pibaco Dor Marbo. Tuminya Pasha, Chikimat Kibakongsan. Sarkar kalabu ka jingkiw jong ka GDP jong ka India haka 7.4% nakabenta usnem mangtingka 4,000 hadu 4,000 kabakhamhe banya ka 0.1% balabu ha usnem 4,000 hadu 4,000 kom ka advance estimate bala penmi da ka tenat jingkheng India layo kayo kakot jong ka ri India kadang yai beteng ban pen I ka jingki kabaklan what happening ki jing bam tikna haka perthai Jaka Puli Jongka Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science, Nigrim, Kadang Yai Beteng, Banyakandu, Ya Kajingduna Burio, Namar Kajingduna, Kinong Apply, Nakabenta, Kikam Nong Hikai. U Director Professor Dr. Nalin Mehta, Ula Ong Baka Jingthung Kam, Kala Kambaha, Banyakisnam Bamchua. Henry Kajingyo Ya Kajingbun Burio, Kabapura kadang sa haka jingya lemti. Ka komiti bakongsan jong ka kwat ka kya jong ka yin dorbar kalamaham baki jingduna bam patla ban penbet kila ban kta ya ka benta jong ka nigrim kum ka jaka sumar bahakli du jong ka than. Ka jing penrungkam ya kinong trainers kadang takut namar ka jing persya na kajikin hun penbor hakaba kani kakam kadang takut hakmat kadorbar sinsha. We have a shortage of manpower and that is a fact. The shortage was a little more acute a couple of months back. Then we had recruitment processes that we undertook, interviews. A few new faculty members have joined. Our nursing recruitment is on hold because as you are aware earlier there was a proposal for recruitment, then there was opposition from a few local pressure groups and then we had a meeting with the minister and it was decided that it would be a matter that would go right up to the governing council. So we are awaiting those meetings. So once that is done we will take the recruitment for nurses forward. Otherwise in terms of faculty we are deficient but day by day our position is improving. But I will be very honest, we do not have a full complement of faculty. We are still short. But we do not have such a severe acute shortage that will prevent our normal healthcare delivery or teaching, training or research activities. So we are functioning optimally, but we could do with a few more because some posts are vacant and we are not getting applicants, especially in faculty positions. People are not applying. A lot of department positions are going without a single applicant. So that is a trend which we see in the entire country. In fact, all AIMS apparently have a shortage of staff. This was reported a few days back. We also are suffering from a shortage, but we are managing reasonably well. Kanong ba shilong kalayo mat ya ka jing yapher jong ka sinbeneng ka ba shirthai hadu minus 0.8 degree Celsius kabalong kaway na kimit bakham kriyat tamha kani ka ayom pelang. Ka Meteorological Department kalamaham baki jinglong jingyap her sunbeneng kum ka jingkhiat kila banyay beteng. Balakan tui kipad ba banshim kya hakipor min step but new. Ka Assam Transport Department kala hukum ban penlong ya ka jing toket halor ka jing keno scam
Kabayaday but ki pollution under control PUC certificate belapan mi thok na ki jilla Haryana but Rajasthan. Kani gajing toket kalazang hadien ka kubor jongka The Assam Tribute kabala penpau ya kabinta jongki middleman but ki center bamhok ki bapen mi certificate klem dale ya ka emission test. Hakasin kabaningkong kari India kante ya ka twin tube underwater tunnel na kabinta ka jinglet jingwan hak surok but rail. Ka interministerial panel kalamanjur ya ka tunnel kabajrong hadu Khatsain kontra kilometer ban pinyaso ya ka Maligar ha Assam kabatmu ban pinklan ya ka jingya jingyeng jengki sipay bat ka jingyada jongkari. Kani ka project kabasyongdor hadu 17,000 crore on bay tingkalang ha kitanat jongka lake kawan katanat rail bat katanat yadari. Ka Mumbai kalabu ya ka jing pentib bakong san hadin ba kiriw start kilayo jingtib baladon ki no bala Kersyan daki ISIS. Lapinjur ya ka jing pahara hakaleng ki kat lingsun bat ki jaka bu lingsun. Hakaba ki pulik ki lapin klan ya ka jing pahara ha ki jaka ki babun brio. Ka jing yakan ad hapdeng ki jad ben rio ha Burgun, Nepal hadin ki jing yakhi bala penni daka video bala sapriang baha. Ki bor senchar ki lapin jari daka curfew kadba ka India kala khang khadam ya ka jaka kaput hadit hajan ka Bihar da ka ba ailat tang ya ki jing shakri bakarki. आतंकी मुर्दाबाद 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 हिंदू भगाओ देश बचाओ देश बचाओ देश बचाओ हिंदू भगाओ देश बचाओ देश बचाओ देश बचाओ आतंकी मुर्दाबाद 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 आतंकी मुर्दाबाद Unong yalam barang ba jongka seng naksal ubat se suka ubala sha kano ha ka jing sha thambor ha Chhattisgarh ha usnam ar hajar khatlai ula aitino eladi. Ula penpau baka seng kanang hial bat ula ong ba ula rung da ka jingthmu bantre na kabinta kibrio. तक का समस्या को देख के मैं पार्टी में भर्ती हुआ था। अभी तक मैं जनता के लिए काम किए हैं। तो आप सरेंडर करने का कारण क्या है और ये इतना साल आप काम किया है, आपको उम्मीद मिलेगा क्या? मैं सरेंडर करने का मेन क्या है कि मैं सरेंडर आने के लिए पहले नहीं आया था। मैं दूसरा काम के लिए जा रहा था। मेरा बोलेरो को पुलिस रास्ता में रोक कर चेक करने के बाद हम मिलने के बाद पकड़ के लाए हैं। लाने के बाद आज का परिस्थिति को देख के मैं सरेंडर करने का निर्णय लिए हैं। Uwe unong toblogo na India ula penpau ya ka jing snokya halor ki jaka bamdon jingker hakhaput India Bangladesh ha Meghalaya kaba penpau ki jingte ha ki khaput. आई एम एंटरिंग बांग्लादेश। ओ ब्रो कोई है, रोक लो मुझे। फिर मत कहना बिना परमिशन के घुस गया। कोई नहीं है भाई यहाँ पे। तो ये बांग्लादेश है। दिस इज बांग्लादेश। अदा ये बांग्लादेश होता है कि ये हिंदुस्तान होता? हिंदुस्तान। तो ये फेंसिंग से तो हम इधर बैठे हैं। ये हिंदुस्तान है। बांग्लादेश किधर पे है? तो वो सिमना में है। और इसने ये जो कोल्ड ड्रिंक ले रखा है ये मेरे को देना। ये बांग्ला का है ना? हाँ बांग्ला का। तो ये बांग्लादेश से इधर इंडिया में आता? नहीं, वो लोग लेके आता है। वो लोग लेके आता है। अच्छा, वो लोग यहाँ पे लेके आता। La penlong ya ka mock drill ha ka por janmit haban ke Bihari temple da ka komando jong ka NFG bat ki kinhun bomb disposal squad. Ban bishar banya ya ka jing pen kre kiti.
pada gitu kubor nilapoy siya kabakot tan hadubay ngindi siyambiang kublay shibun. Apex News, India, Northeast.